xu xef jemu escoya na xay mayu bara deta no jemu ne fa deta yo ke roga ci xama o kin koy a paƴa xoɗ a paƴarono xong bo kiina laya ye mi soom andu mais mi soom waagu wala o kiin waagena mi dara roog o kiin doomi adama o kiin ref pexof o pexof o kiin refo bagum o kiin refo pexumit na sakaleek lamit axamo yaga ye waajtayes nanga sutwa namo nanga xet ka fo ponkal ke nana nena mi nanga reta no xew nanga reta no xooy to laya xonge ino saltigi ke andoona yee ka i mbugo nanor ndef leng mbaño naxa wiin we ñaama xaalis den ka i njego xooy la andoona yee ka i mbi'an spécial no saate fe na layel Mbelakajaw Cheikh Ndiaye a adooxin Cheikh Ndiaye Mbelakajaw i saltigi mayu a nqetay yo maaga njogoy ne fiiselin ween fop maxey simna den en passage a saxala leek ten waajanta xooxes ten o tew sa fi'ana xam ten ɓogides ndet ɓogooxkin sagooxin ñaan soxla'es um sagin bo yagatuma soog no sakit te mbanu saktanuma soɓma tig te ref tig ka soɓka maaga saginum ma mbanu wareeruma ret tamin sagangaan a lalaxami carrément ye ɗataleek refee a ɗat ba ret a sakaleek doomi adama fu andoona yee a xenanaxam meek interroger axamoona fu week ngenox a ndef maaka nanaayo a ando ke faaxna fo ke bonna a sakaleek oxu andoona yee jom a jaaxɗaana adna of wala te ref oxa andoona yee o tees jegafulee ɓiy de mais o tew oxu gar ina me xaye a ñako ɓiy sagangang a sakale fi ken fika o wondoxanga fo o korof o yeng olaaga o dam o fud te waaganenum o xoxes a sakaleek mayu koy fada ɓeer ten ande a sakaleek ten moƴana xam ku jeguma no xam-xames a sakaleek i deuxièmement saltigi oxu andoona yee saltigi yo nangi fi'a ke waagoona laya ke waagoona o wondoxanga o ɗaan i fop koy awe laya ye oxe ka xooytooxa kaana xana xooytooxa kaana mais mi Waly mi salma koor refum refim saltigi refim suq a salma koor refum to tamu o kiina a salma koor a genooxa waagaam o genoox ma ku salma koor a laya waagaam o lay ku de ga'anum oxu andoona yee koy manam wo a salma koor refo nani ken layanga paax kooro koor fata fi ke waagoona lay ke waagoona o fod no ke roog a fodnoronga mais mi o nananga ye gudi am na borom o yeng a jega o yaal mi feek fogaam no we njegna o yeng mi o yeng ñaaƴa o yeng laya o yeng fi'a fopes oxu buga xama damit cungaam o yeng xano damaam mais oxu bugna tamit damong ba i nget o yeng fikiim o kiin ponu o kiin a gara bo mena mi a layaame fi'anaam a diw keek njalin njooɗin xaalis waaga ɓaatanin xaalis layne reti bo mofat no serigne leye fi'anaam a diw chaque jour o bug ko arrière a xaaga avancer a kaaga moom a daawa xam no wiin mayu fi'anaam o ɓees a avancer o ɓiy no kiin a arrière ndaxte naaga bugo jegit naaga o ga o fara nandu a jega na o soɓangaam no xaal le wara xamoon o soɓ sax won fikan tokof dalka bo pare bo ande a piya ponu faaxe i kaaga moom yasam roga a xaƴa in meen rek mais keen moom bugum te ref xam-xames i to gidma fop o xeek koy meen wegit ka émission ne Thior Production TV itam xalagano ten i garami maaga ref dernière fe o xeek wegit ka émission ne o xeek a foga fog fa Abdou Yaay fa faap o kiina fog fokiin no mu de mbaag na nan a jega ma andoona yee tanga o fo'oya ƴuf wala o ɗeena yo'nu kan layan chaque jour o nanga yoona fo me to jabiro ndigil jare o garata mbines o tew sa laya xam ye oxu waagoona yoonta na adna taxa moƴu ref xaritof ndate tafa o leya ndigil te jabin to tafa nanami wiin a leya ndigil te xasra fa den nan ke sax ke o leya mi fo xaana nana mbaagu lay tafa ka te nan na o xeƴ Modou faana kete sadna leya tafa sax a jega yoqa andoona yee sax min nangin mo leya tafa kan sedtan no leya tafa sax to tafa nanana ni to a nanana xami kan lay Abdou a jeg anga a pam junne pañte mi xan watin xaalises jikanda a tafa a pam te jeganin xooxum to pañte Abdou mbanu te xewina te jangkano ten a doonin mana a refo no maagum mina jikka a pamba ke tafa warna fakit mina jikkan mi Waly mi janganum en charge ngir ten fa xooxum jiko faaga ka te lalamo ten o teem a gara dam a ya'es sax bala rewe ngar te ɓaato dama den Modou koy o xaaga kaaga maaga nderes fo deno kan lay tamu nun doona a caf nuun xan nu soɓma yaal xam-xam xan nu soɓma yaal xeeñ mosu xan nu soɓma oxa andoona yee a piya paax rek taxu te moof ma te nu adna fe fop a andate yo
ngir nuno ke das ina na cosaan fop coor taxute feeñ ke andoona yee a jega coor sax a yoorooxa o kiin oxa andoona yee ka wod a ɗar mais mi Waly ndeeg mexe jega xam-xam te ku ñaanuma ten roog a jaɓin no nu ndada xan nu ndad morom nuun a felanga o yaal oxe xena cita layum de xan nu ndad morom nuun te o lakas fo lakas a ñaanano te mbanu i ndefna nu bagage ke in way took nuun i mbaase nuun xaye i mbaase nuun o feet refe ka i yoɗ ka cooɗa nuun de mais ka i mbug kina mbiya no kene in no xadar in i fu rawaan in kon i ngidma nuun moƴo yakara nuun it ta mu ndetna yit yasam ku nu yakarna maaga rek fopa mosa rek a doonoxa na ɗat te roog a dimle a nuun i coor koy wagamo leye siko sa kanam rek a felanga yaal oxe siko sa kanam maaga daal gidma fop yakara fop leya nuun ne alhamdoulilah rabbil alamin Joko njal saltigi Salmakor Waly Diouf teɗo émission fe andoona yee Njom Ñaala garena saate fe mbin Farba i mbelakino hay tam yonale andoona yee yonan fa in te ref xarit ke Pape ke yaay ke kon o fogole i cooɗa nuun dig daje na émission fa lakas na saate fa lakas na artiste fa lakas wala boog na Njom Ñaal a gar bal no ke andoona ten ref mbaktandoor ne njoka njal itam ten ref Waly Diouf leya nuun ee jam fa jam bo jaf lakas Jai Bol Singh Jyoti Jagi Bol
Thank you.